Pozdrav, ja sam Ivana Abramović, logoped i Martemeo praktičar. U ovom videu želim da govorim o tome kako crtači koje deca gledaju mogu da ne budu štetni za njihov jezički razvoj. Naravno da izloženost ekranima koja je prekomerna i konzumiranje ove vrste materijala na neadekvatan način nije dobro za decu i nije stimulativno za njihov razvoj uopšte, pa tako ni jezički razvoj, ali ukoliko se deca zajedno sa roditeljima bave temom koja se obrađuje i u crtanom filmu, i ako gledanju crtanog filma prethodi jedna uvertira koju deca prolaze sa roditeljima, onda crtani film uopšte ne mora da bude negativan i štetan. Ja bih predložila da se sa decom bavite onim temama i onim likovima koje i crtani film pokriva. Da najpre kroz, na primjer, knjigu se upoznate sa likovima, pa ogledate šta oni rade, gde se nalaze, o čemu se u toj priči, a kasnije crtanom filmu radi, i kroz taj način aktivne razmene između roditelja i deteta, da dete stekne uvid i da proširi znanje i da proširi vokabular, može da bude dobra podloga da bi se dete izložilo crtanom filmu koje će naknadno gledati. Crtani filmovi jesu zanimljivi deci, jesu vrlo atraktivni i ukoliko dete ima dovoljno znanja i informisano je o temi, zatim pogleda crtani film, opet uz aktivno učešće roditelja, ovo može da bude jedan dobar materijal za nastavak onoga što ste već započeli i u tom smislu ako analizirate šta je dete u crtanom filmu videlo, ko je tu bio, šta dete o tome misli, šta je dobro, šta nije dobro, dete opet razvija svoje jezičke sposobnosti, zatim kroz iskustva koje je na crtanom filmu doživelo, proširuje i sopstvena saznanja i vodite ka proširivanju iskustava na ime toga što je gledalo na crtanom filmu, šta se dešava, ne uči samo iz ličnih iskustava, tako da u tom smislu crtani film može da bude i jedan dobar materijal. Ja sam nedavno sa svojom 4-godišnjom drugaricom išla u bioskop, gledali smo dugometražni film, Malu sirenu, i celu pripremu za tu situaciju smo uradili na način na koji sam sada pomenula. Najpre smo čitali bajku Mala sirena, gledali smo slikovnicu, gledali smo likove u knjizi, pričali ko je to, šta radi, gde se nalazi, gde sirene žive, kakve su one. Dakle, smo kroz taj način aktivne komunikacije dvosmerne između devojčice i odrasle koji je bio sa njom, smo proširili njene iskustva, a zatim kao nagradu smo otišli u bioskop da gledamo film koji je trajao više od 2 sata. Ova situacija je korak više od gledanja kratkog crtanog filma, zato što zahteva od deteta da održi pažnju sve to vreme, tih čitavih 2 sata ili malo jače, a kada se situacija odvija u bioskopu, onda ova priča dobija i socijalni ton, gde dete treba da se uputi u pravila koje u toj situaciji važe, kako se u bioskopu ponaša, gde se sedi, da nema ustajanja, da ne sme da se glasno priča, dakle, čitavo ovo pokrivanje o ponašanju u toj situaciji dete dobija priliku da nauči, a zatim dobija priliku da kroz to što je sada gledalo crtani razvija svoje, kao što sam pomenula, i iskustva, i znanja, i vokabular, socijalne veštine i tako dalje. Ja sam čak sa njom imala situaciju pred kraj filma gde je njoj bilo već puno, gde zapitkuje kada će kraj, a kada ćemo da idemo. I dobijala je odgovore koji su je zadržavali u temi gde se njena pažnja usmeravala na ono što se dešava. Evo samo da vidimo šta će sada Mala sirena da uradi. Hajde pogledajte, je sada princ. I onda se njena pažnja usmeravala na scene u crtanom filmu koje su se odigravale i uspela je da ostane u temi do samog kraja. Nakon završetka filma ona je bila uzbuđena, imala je puno utisaka koje je sada prenosila ostalima sa kojima se sretala, svojim roditeljima, ukućanima, i dalje se o tome diskutovalo. Tako da nije dobro dete staviti pred ekran gde će biti izloženo stimulaciji koja je jednosmerna,
to ne nikako, ali ukoliko se ova vrsta materijala konzumira na način koji je adekvatan, gde se sa detetom aktivno komunicira i pre samog crtanog filma, u toku crtanog filma i nakon crtanog filma, onda je ovaj materijal jako koristan i ja ne bežim od te vrste stimulacije. U krajnjoj liniji, umetnički izrazi su jako korisni za decu, pa i ta vrsta umetničkog doživljaja je potpuno u redu da dete iskusi. Snimat ćemo i dalje, pratite nas na našim kanalima i društvenim mrežama. Pozdrav!